Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray. Dagiti kayat natin mapanigay ilay. Umay kayan. Umay kan amaray, intaglugan ng ije tricycle ni Kwaraw. Ay saan? Anya, maday ta tricycle na aglat-latin sa amatin. Nakaamamak. Na, Umay kayaw na natuyan kan kagawad ko anang. Tay tulod kayaw. Ay agoray kami iti sa bali at tricycle. Eh, siyak tinakapila kagawad. ay di mi kayat daglugan dita tricycle mo Kwaraw taglalatay. Ay ngayon bagam. Kahit nasaya at atag numaamuan na. Ay, maidanon na kayo dahito ijay ilay. Purek latlatay. Ay saad, nungay tamatitanos kami. Delikadaw. Ha? Ay namaray kaasimo ni Kwaraw. Nasaktan ija imbagak. Nakadumugan si kanto mga may. Bayap ang masaktan. Pudno mo nga men, agla-lati di tricycle na. Inteng, saan mo't kanon nga agpasada ni Kwarog? Na, apay ngay. Ay, Jack Madambaw, inkadamagain. Ay. Ada bambantaya ka mangangar akukod. Na, di mo lakat mapanawanan. Ay, ita lang ada kwartak. Inaldawan akukod ti sidaan tayo. Ay, isulakit din ti pangigat-gatangam iti kwartam. Ne, kauna. An-anwag tinagadwa kwartak. Kakaiso na nga itala maadda anak itinawadwad a kwartak. Oh, Ay, ingkakit di kasarita ni Kwarog. Tane, kasla kayat namutin ti agrungaab. Nabastad nga tamanan. Kwaraw, apay akas la Biyernes Santo Terupam. Talaga nalidaya kita angkal. Saan kan analiday, taam mom no nyat sidaan tayo ita. Kukod! Nalidayak lata angkal. Di naklatultuladan ano na imas ti sidaan kat sa anak analiday. Di damot ka ta pagluganan ti tricycle ka. Aglatlati ka no nga main. Ada kami mat kani antem ngaglugan. Sana kung nagpasada angkal. Mabayihin na kaon. Pagbainam ko ma. No, danto kwartak. Gumatak iti kabarbaro at tricycle ka. Kaya't mo ti baro at tricycle. Kat gumatang ta. Igatangan na kangkal. Agure ka. Dakat kwartak dito eh. Agure ta bilangan ta. Koinsumot day ta inruar mo ang kwartam. Bilangan ta nga rod. Baglakit din ta sagpipisaw. Sana sagsisintimaw. Umanay ayamot day ta. Asino mat ngay ngamin, timayat nga glugan dita. Karag-karag at tricycle ni Kwarong. Awan ti mayat nga glugan. Uray siyak mata. Talaga, jacket nga glugan. Uray man pa'y kat bayadan dak. Ay, nakakaasimod ni Kwaraw. Di na pa'y lang amin sukatan. Pangalaan na ngay mo iti kwarta na. Kita man tini. Marigrigatan ni Kwarong apandaran di tricycle na. Ay, na yan. Si Mardeng matan ijay nga ti kalsada. Kwarog! Singjamon, day ta tricycle mo. Saanan nga gandar? Ay, unay kan, Angelica. Apay ngay akas tatimbagam kan kuana. Di ka lamasyan. Saan lang arudan nga agandar jay tricycle na. Ay, ukudan manan ni Kwarog jay tricycle na. Kasanumat nga men, kalata si Mardang di tateng nga ti kalsada. Saan mat nga ron nga agandar idi paandaran nan. Ay, mapan naman iparking iti ayan dagiti kabalbalayan. Ay, kasano nga ta, atarimaanan da kan naintay. Imbag kumamot, ano amo ni Kapitan ti agtarimaan? Saan man nga gandar ti tricycle kawang kan? Daan at talagan. Anusan ta natarimaanain? Jak mo niya ti perdi na.
Aglag tumit no paandara. Ay, ada sakit na. No agandar may agsarde-sardeng. Mabit lang talak man ti martilyo kon ragadi. Anong kita? Parimbenta. Saan mo tabalay? Apay ko mamartilyo kan ragadi ti alam ngay. Di lansaan tan. Mababain na ka dagiti babalasang nga makakita kanya kang kail. Sanda kaya taglugan dito yung tricycle ka. Anya nga ron nga ti aramidin. Kunang nga da kwartam. Di kumatang tan iti ka barbaro at tricycle ka. Una, tapno makapasada ka man din. Apay, sa dino ti papananyaw. Ingkam gumatang iti tricycle ni Kwarog. Gumatang kayo. Ayaw naman kidi ti paggatang meta kurang. Anya nga ti pagnayon ko. Awan mo't kwarta. Uray na yun namin iti 5 pesos. 5 pesos? Wano anayam asa nga pulo. Nakitam jay napasamak di tateng nga ti kalsada idikal man, nana. Anya napasama, Angelica. Di tricycle ni Kwaro kasi mardeng di tateng nga ti kalsada. Ay na, pero may katawak, nana. Aging gayta makakatkatawak pa lang. Ay, kaya't kumutiag katawa adamot ngamin dito ni Maribanan. Kat nagkatawa kalat ako man, nana. Ay, daytan samot tricycle ni Kwarog ti kadaanan at tricycle dito'y kabildatan. Naku nampay, nana. Unay mo dayta at tricycle ang nagpartak. Naglastugan di driver na tauray na lapatapukan ti kalsada. Ay, naskan ang may report dayjay a driver. Nabigbig mo di driver, nana. Saan ta nagtapaw? Nay, agsubliman na. Siyak man ti mangi-report ka ni Kapitan Inte. Asino man day ta driver, naskan nga ikatanda ti lisensyana. Anya ti dosa ti driver ti tricycle a naglastog, Kapitan? Mabalin na mabalod Kalpasan na. Ikatenda ti lisensyanan nga agmanihaw. Adaman ireklamo ka driver, Kapitan. Kunamlano asino a nakalaslastog. Asino? Ni, isumat day ta ti tricycle a nakita mi kanina nakwanang a nagpartak ti pataray na itay. Kano iso day tati baro at tricycle ni Kwarog. Nakagatangan iti baro? Ingata nga ka, tapno saan yung uyawin ti tricycle na. Kwarog! Abay ang kay. Pandar man ti tricycle mo, tapno makita na ito'y balasang. Anyat makunan. Barbaro talaga. Uray dya andar na, Kapitan. Brand new. Patayabon man, Kwarog. Wanang kay. Aguray ka, Kwarog. Tumaya ba talagaan? Lala, sige. Ipakita mi ti na ito abalasang at tumayab ti tricycle mo. Talaga apataya ba kang kay? Ay, saanan? Saan ka nun? Itulot mo lang ang dito abalasang iti balayda. Wanang kay. Ay, dya kayat. Ang mga no pati kararwak ka tumayab. Kita Angelica. Nagmayat di baro at tricycle ni Kwarog. Nagsilang. Talaga a barbaro tikita na. Agtal na ka man dita, auntie. Kita nagadaw tinakapila ababalasang agpaitulod kan kwa na. Nan, kita man? Nagpipintas da. Nagpupudaw da. Long hair da pay. Lastog day ta, Kwarog. Nay, apay kumaalastog ako nam. Kabarungaro jay tricycle na. Gapo tabaron? Agpipila, dagiti babalasang? Kita mga main. Wanan. Nakita kon. Ay, padasak man mo ti aglogan ijay tricycle na. May sakayumot nga agbibisin, auntie. Nagado dita at tricycle amabalin nyo pagluganan. Day tapay tricycle na. Ay, katapno mapadasak mo't at aglogan iti baro at tricycle. Ay, saan kayo ang mapanagluglugan, auntie Toyang? Di kayo lamabain? Tsak tupay kaya tiaglugan dita baro at tricycle na. Kapitan, ado ti agkungkuna amaya ti aglugan dita tricycle ni Kwarog. Pudno aya. Katwan kagawad.
presko ka no. Kan kasla agluglugan ka iti kutse. Ay, punula unay, ta nakarelax ka. Ay nagbayatan ngay no kasta. Ay, kit padasam nga taglugan ah. Ay talaga apadasag. Ta iso lang ita ti kayat apaglugan na nagiti pasaheros diti kabildatan. Dayta tricycle ni Kuwaraw. Antay, nagaduti na pasada. Day, iso day taaw-awitem akagudwat sako. Wanantay. Ay, nagadun talaga. Ay, tulungan takman nga agbilang antay. Katwen tulungan ka. Ha? Apay dagita ababalasang. Damagama antay, no anya ti masapol da. Apay, anya ti masapul yaw. Ay, kwa. Agpay tulod kami kumaka ni Kuwarog. Gusto nga agpaiso. Imbaga man nabanog ako nantay. Ay, kwa. Ay, babalasang. Nabanog ka nun ni Kuwarog. Ay, kaya't may tiaglugan iti tricycle na kabarbaro. Kwa. Aginanapay ka no. Intun bigat kayon ngagpay tulod. Ay, syakyo mo na Ay, siyak Panyasi ka. Ah, makita man tay. Basta syakyo. Pag inagawan tan ti tricycle ka. Nagkrigat lakit din ay ati magmag na. Angelica, itulod ka ni Jabalayaw. Magmag na akwarong. Diyak kaya ti aglugan dito tricycle mo. Apay, hindi mo kayat. Umay ka na. Apay, ti ko na agraramana. Libre nga raw, di so nga umay kan. Ada kwarta, kwarong. Ora, ipakitak pa'y kan ka, ah? Saan ka diya kwarta dayta? Amaw, kaduti kwartam. Mapankan. No kayat ko ti aglugan, nagadu dita ti maayabak at tricycle. Sige, nukas tati ko nam. Ay na! Ay! Makalugan na malangan dito'y barbaro at tricycle mo, Kuwarog. Umay ka nga rudi na, tay tulod kan. Ay, man. Ay, manungay ti bayad, ah. Libre ano si ka. Ay na! Agyaman na, Kuwarog. Mapadasak mo't langan taglugan dito'y sikat. Kan barbaro at tricycle, ma. Sa dino ay ati papanam na. Ay, itulod nakman ijay ilay, tain na makichinda. Sigay, Kuwarog, busina ang manday takaanakan. Saan ang jay imo na abusina. Pip, kala, pip. Ipagaklang arudan at kaya ti aglugan dito tricycle mo. Ay na, Angelica, saan kan nga agungot? Umay kakit aglugan nun. Diyak nga rod kayat, auntie. Mapantangarod makichinda. Umay kan. Sa anak nga agbibisin, kunakmanan. Neta, agbusin namanan. Ay na, Angelica, saan nga agsardeng agbusina ni Kuwarog? Aging gasaan tang aglugan. Nagloko kan si kaakwarong. Saan ka nga gungay? Sursurutag lang tibilin yan time. Itulod na ta ijay ilay, tamakicindata, kaanakan. Libray, di mo kayaat. Wanan, aglugan akon. Ay! Sige, Kuwarog, itulod na kamin ijay ilay. Saan ka na gumurgura, Angelica? May mayat matlaang nagkakapiyatayaw, tapno naragrag sa. Ay! Wan, Kuwarog, husto tako na. Iso asigay, agkapya kayon dito'y kaanakak anapintas. Agkapyatan, ading anapintas. Wanan, manong chiptano, agkapyatan. Ay na, kabaranggayan! Naragragsak mo't lang ang ti panaglalangan, no adda kapya kada ngayon. Ala sigay! Didon, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Fergie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit.
Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ngay badong, tabi ngay bingayem matanda ta si daan akar ni Timanaw. Alaga, di kaya't kuha si Dayan na partais. Na, nagswitik ka matan. Kukam aming jelog po kan lasag. Na, anya ngay dagito imbatim kanya. Ay, kat kita, ma. Ay, sos, saka kan payak, kan tengay, tapay ngay. Isuday tati si Dayan. Kan nagado adigaw. Malmasak matan dito'y adigaw. Ay, mga daki din. Aha, saan ama balinda ito ama paspasamak ba daw? Sweet-sweety kan nakaw. Anya saan na mabali na sasawam? Amom tuyang, dito ya pagtaingan. Siyak ti masursurot. Amom, no abay. Apay, Siya gayam ti kalakyan. Isu amangan ta. itatanalpastan anangan. Anya ngay ti aramidem, tanagtugaw kamutten di tasalas, sapay nakangato dagita karangrangyad asakam. Ay, kita ginanak mitin na. Aginanaka, kalkalpas mula ang anangan, aginanaka. Ay, makabannog mitagngal-ngal ko namsa. Loputi manok kindaldalam ko naman. Ay na. Inka kita ginawan. Anya, siyak, pag inawan, no way, never. Anya ano way kun never. Awan pa'y nararamid mo. Siyak tinang tiliw iti manaw. Siyak pa'y tinang partay. Siyak pa'y tinang lutaw. Anya langan ngay tinaramid mo. Nangan kalaang. Iso asikamot itatagin now. Ay, kayat. Iti da ito'y agundaway. Siyak manayin, tinaskin na masurat. Na, makadlawak sa abadaw. Si kamo laasikan ti masursuraw. Siyak ngay mag. Ibagak manangking katuyang ah. Siyak ti kalakayan, dito'y apagtaingan. Isu asyak ti rumbang nga masurat. Ay saan? Diyak kayat day taas si kalaangan ti masursuraw. Agreklamo ak. Ha? Agreklamo ka? Pagreklamo nga. Ay kat ije barangay hula. Ken ni Kapitan. Awan ni parinteng. Saan ka makareklamaw? Ay makareklamo aklata. Ha? Kunam siguraw, sana ka makapagreklamaw. Agreklamo akin ni Kumarik Abanang. Nagmayatin ti agistambay dito para daan nyo kwaraw. Nagparir ti akin na. Ito gayam ti imula mi akay kayo di tawi. Mabalay na dituya ko nga agistambay nga agmalmalan. Kaya di mo mapantulungan ni Nana tuyang agbilbilag iti irik ijay igit ti kalsada. May bayamon, kaya na day jay. Kasi mate, ibakbaklay na dagiti sinako nga irik. Bayam nga ruday. Mapan kong tutulungan, intun kayat ko tulungan. Saan ka di arumbang agtinulong kaya? Ay siyak tag desisyon. No kayat ko tulungan, win no saan, awan mabalin na. Siyak tag desisyon. Apay ngay. Imbasar ko kaming kay dito'y agong ka. Ha? Sino ka na kami, minanamatuyang, itinatangtangos, itagong na. Sika, tataba daw. Ha? Inyamit nga di agong ninanatuyang. Kasla napilidan ni tipisaon. Isumay. Kahit dahito'y agong kungay. Day tagong mau. Kasla agong ti Amerikanaw. Nagtangaos. Ida, kung nagtumay kay. Iso asyak, ti masurot ko raw. Ay, no sakto nga rod ti mga asawa. Dahito nga rod asawa ti masuraw. Talugpap mat apermito'y agong kaw. Kasla agong ni Uncle Inteng. Ay, unay matan mare. Si kamanad ti agibilbilag iti inapit yung nga irig. Sapay nagbudot. Ay, awan mabalin kumaray. Tadinakmat kayat atulungan ni Badungkaw. Apay ngay. Masadaw. Ay, saan mo't amabalin ti kastangar aramiden na ah. Ay siyak amin maray. Kalpasan nga ibilag ko da ito'y iray. Ipakiskis ko pa. Si kapay ti mangipakiskes? Una, kalpasan amayawid ka o siyak tupay laeng ti agtap. Di mo ibaga asikan tupay ti agluto.
Katwan maray, talaga kasta ti mapasama. Kat, no pa nagpapanganan, Ay namaray, ni badong ko ti umuna asumangaw ije lamisaan. na, ay no siyak la amay saan amabalinti kasta. Da kami kaniinteng, agtintinulong kami. Saan amabalin asyak laang ti agtrabaho? Ni badong ko nga main ti kanayon ang masursurot ije balay mi maray. Apay ngay, Gapu kanaw ta iso ti lalaki. Ken gapu kanaw tanatang tangus ti agong na ngem iti siya. anya. Putno mutkit day maray. Natangtangos ti agong na ngem iti siya. Iso abay-bay aklatan nga iso ti masuraw. Ay no siyak, sana mabalin ti kasta. Adda ayamot tinangusan iti agong. Kastoy ti maibagakken kamare. Di mo iruwam ni badong mo nga isulatan ti masursurot. Ay, spoil them tumat nga may. Tuyang, nakaluto kan? Itayak pa yung mabisay. Di ka mo lagayabay. Mangmangan ako na, itaypay. Anya? Nay, mangmangan ka mo tingag pa isaw. Apa di na kinayaban ngay? Apay ko mga ayaban ka. Kat idi madama ak ngagtrab-trabaho. Anya nga itinararamid mo. Day tala nagtugtugaw. Lalaki ak tuyang. Desisyon ko ti masurat. No kayat ko ngagtugaw. Kansan ngagtrabaho. Aramidag. No kasta. Saan ka nga rudmot ang mabali na mangan? Ay sana. Sana mabalinday ta. Agtugawa ka. Ay, saan ka ngagtugaw? Ah, Saan ang mabali na mangan ka? Gaputaawan intultulong mo kanya. ay madiday tuyin tuyang ah. Gulo day tuyan. No ipilit mo ti kayat mo. Ireklamo ka. Pangireklamuam ko makanya katawan mo't ni Kapitan. Ay kat ireklamo ka ay iti kagawad. Nagaduda. Uray dalapitaw. Ay, iji barangay hall tinaskan a pagreklamwam. Saan adito tersinak? Asino aya ti reklamom? Ni tuyang ah. Nitoyang mau ti reklamom. Why? Tadi na kayat apakanay ni tinluto na. Kat kasano mat nga men. Nakitak mat nga men nga agmaymaysa nga agibilbilag iti irek. Ay, diyak kayat atulungan, mare. Iso siguro adi nakakayat apakanon. Ay, basta. Agreklamo ah. Kitnas kay ngagsango kami. Ija ito barangay hall ati pagsangwan yaw saan adito tersinak. Apay, umadayo kami pailang. Dituin ah. Paggatangan laeng ditoy. Saan a pagsangwan dagiti tao nga da reklamo na. Kahit agtugtugaw kalattamanan dito'y balay ba daw? Isugayam ti kayat kong aramiday. Di mo kat mapansa kurwan iti kanan dagiti manok iti ruwar. Nita, ibaon na kiday. Sika na, ano nagagit ka? Ay talaga mapanak. Takayat ko adumakkel dadagaw. Stadan to partyok asidag. Ay taman ng bagbagim ti pampanunuta maun. Kasano akmat ninyay. Di mo gayam kayat ti tumulaw. Day talagtugtugaw tamaw. Punakmat king ka, adito'y abalay. Siyak, tinatangtangos ti agong na. Iso asyak ti masuraut. Ay katsang ka mangarod nga agsida. Inton agpartiak iti manok. Tasyak laeng magtimang takpakan kadakwada. Anya! Jake, apay nga awan ni Kapitan. Awan pay, apay aya. Nagmayatan, kanayon ko mga awan. Kasla naragsakan no awan ni Uncle Kaw. Kat, uray saan tayo ga mga agrunda, mabalin lata. Nagkunamot kan ka. Agrunda tayo lata, uray awan ni Uncle Kaw. Awan mo't amang ibaon kada tayo. Siyak! Siyak, timang ibaon kada kayo nga agrunda. Tapay ko masurutan da ka ngay, mate. Siyak gayam ti chip tanaw. Nagloko kan dyan, tadamagam pay lang. Apay, nalipatan masyak ti chip. Eh, saan ko mata nalipatan, chip? Agrunda tayaw, kat siyak ti mang ibagbaga. No saan kayo asumuraot, makaraman kayo kanya. Apay, pudno aya nga agreklamo ni Pari Badong. Nakadamaga maray.
Kadagiti ka aruba kat ni kanutuyang na ti ireklamo na. Kasta mo ti kunana, ngam kunak angay di barangay hall ti pagreklamuan na. Saan adito tersinak? Apay ngamin adito tersinam ti kayat na apagreklamuan. As asidag ka no nga road. Masadot ka no amapan iti barangay hall. Kat kasanungay no ireklamo na nga agpayso ni Marituyang. Agrenniklamo dan Ay, nagrigat lakit di ngamin ayat isaan nga agkinkin na awatan nga agasawa. Talaga ang narigat maray. Jay maysa, jay kayat na ti masurot. Jay mat maysa, kayat na nga iso ti masurot. Iso nga awan talaga adi da agkin na awatan. Amuyaw, no niya ti sidain may, inton madamdama. Muming tatabadaw, saan na masapol nga ipasikat mao. Kasano yung amo ngay? Kit no nakita mi ni Nana Tuyang nga nagdiliw iti manok, uray na laki namat kamat. Aging ka ijay, abagatan. Nay, amo yung agpaiso Manok ko naman, mabsugak manay. Tatabadaw, Ah, sika kumati ng tiliw ijay manok. Saan ani Nana Tuyang? Permiti banog na ng kamkamat ijay manok. apay kumasya ngay, kit isumit ti manglutaw. Saan ka di arumbang agtinulong kayaw, tatabadaw? Ay saan? Saan nga uso tek tintinulaw? Handulo amin dayta. Tatabadaw, ninsamit Nana Tuyang dayta sumungad, At damot awit na nakamanlokong. Ha, Damagak man o sa dino pangipanan na. Nana Tuyang, papanam. Ay, dakkel unay jay pinartik a manok. Jak masida amin. Iso pa digwak man da kumarik akwanang ken kumarik abanang. Asigay, dita kayon, babos! Saus, tatabadaw. Saan nakansamot ngayon raman ni Nana Tuyang iti sidain niyaw? ay sana mabalinda ito Ay agawid na kan. Yak mamating awan apolos ti ibati ni tuyang kaw. Ingkan tatabadaw, narigat ti maawanan iti sidain. Apay nga, adi ko lang mitin, ti imbatim dito kasirula. Ayan na nga, dagiti karni ti manok, nga imbatim apara kanyak. Apay ko mga ibatyan ka, kat di nakmet pulos tinultulungan. Iso nga anusamday tadigulaang akunam. Ay, madin na talaga. Madain, dahito yung mapaspasamak. Nakitam anapan ko pinadigwan, dagiti ko kumarik ejay inluto kasidaan. Saan daya? Talaga nga ingagaram nga impakita kanyak Talaga mal. Apay, kayat mo dagiti kukumari mo, ngam iti siya. Ha? Nadlaw mau ba daw? Ay talaga adya akong maanusan ti kastangaw galay. Ireklamo ka. Agreklamo ka lang. Tauray siya. Agreklamo akmal. Nita, makigiddan. Ay, si kalaan ti reklamo. Kunak aya makigidanakan ka. Umunakan no kayat mau. Way, mapanakan. Ta sumaruno akmal. Si kalang ay mo na tagreklamaw. Ay, aglisi ka nga rin dito pagnaka. Si kakit dia. Sera-seram ti pagnaak. Ha? Pasalsalik ha? Gagawad, umayan dagiti agreklamaw. Nga sino da? Umuna ni tatabadaw. At damot iti likodan na ni Nana Tuyang. Ay, talaga gaya makayat dati agreklamaw. Hindi pa lang amin nga ibagbagan ni tatabadaw akayat na ti agreklamaw. Dito'y ka, kwarog, tas sikati ripere, no aglaban da. Masapul ti ripir eh? Ay, agkinamat da kita, no awan aganawa. Sa bagay. Nay, dagitadan. Siyak, muna kunak na. Siyak ti umuna. Papagnanak. Siyak, muna dito barangay hall. Siyak nga ron ti umuna asumrag. Kasano nga makastrag kayaw? Katagidgidan kayo mat asumrag di tarwangan. May sala nga tao ti umanay dita. Ay, siyak, muna to yan. Siyak ko na nay. Naguray kayaw. Siyak ti ripir eh. Tapnawan lugay. Agsin naruno kayaw. Siyak, muna kwarog. Siyak ti rombag nga umuna. Kastoy langay. Tapnusan kayo nga agapa. Siyak ti umuna. Sumaruno ni tatabadaw. Sumaruno mat ni Nana Tuyang. O niya, mayat kayaw. Wala na. Wag, mayatak kwaraw. Nakita ka, tas sumungsungad kayo adwa. Way, reklamo man dahito atuyang. Agasan maray. Di nakayat akalangin amangal.
San kagayam anay ilakam? Apay kumangay nga ilakam ka kat nagsadot ka mag. Apay ngay matakas ta titratom ka ni badong mau marituyang. Kasi no di mo pa kadan. Uwin nga raw, kaasi Lastog gayam. Kayat na, iso lang ti masursuraw. Gapo ka no, ta iso ti lalaki. Daytoy pa'y maray. Gapo ka no, tanatang tangos ti agong nangam iti siya. Agasumay day tarason na. Tinangosan iti agong itan. Ay katwin na maray. No natangos ti agong mau, sika ti masuraw. Angam nulugpap akas iti agong nituyang. Ay awan na, talaga nga iso ti sumuraw. Na, rumbang ka di dayta, marikwanang. Saan amabalin ti kasta arason mau, kabadong? Saan amabalin asikalaangan ti matungtungpal, gapaw tanatangos ti agong mau. Nangigmaw ba daw? Way, nangagaw. Kay asino ngay kada kamay, ti rumbang nga matungpal, maray. At damot gundaway ani marituyang ti matungpal. At damot ti kanitaw asika ti matungpal kabadong. Anya, Kasanungay no saan asumurot ni badong ko iti dayta atungtungan, maray. Ay kat, outside di kulambon maray. Bayam akagatan ti lamak. Mayat, maray, mayat! tuyang nagudwa na laing ti sidahin ta manaw. Saan ka lugay? Sagay sa ti lupaw ti manaw. Ay katnas kan laang ba daw? Jay dalam ti kukwak. Jay batikulan, king ka. Ay katun kayat kaw. Gaputa siyak ti naglutaw. Si kamang nga rutagin na, wang. Wen, mayatak iti dayta. Manganta nga ruday. Awanan ti riri Sigay ba daw? Ay, tatabadong ka na natoyang. Kasta lang, tapno naragsak ti panagdenayo, kas agasawa. Agkin naawatan kayo. Ala, sigay! Diton, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junred. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pudno nga tati ibagbagada, nga adda ka nung managdakdakas di ta kabangibang a barangay. Ay, day tangarod tinangag kumaray. Mabutengak pa yung tawan ni Badungkaw. Umay da nga ta ditoy. Ay, anya nga iti aramiden da, no makapanda iti may sa barangay. Agala da kanu kadagiti produkto ti barangay apapananda. No kasta, agsamsam da kadagiti mulmula. Kasta, Kaslakastan sa kanumaray. Ay, sapay kumaata saan da makaumay ditawi. numula ti pagsasaritaan. Adung agpaiso ti mula tayo dito kabildatan. Day tatipod na umaray. Ang masikuranak, tadi mo la sumangputan ni Badungkaw, tapno adda kadwak nga agapit kadagiti mulamay. Inteng, nangag mo ka din ti agwarwaras adamag. Siyak pa'y te kunam. Basta italak yu amin kanyak, ta siyak ti kapitan. Nagsao ka manan. Ingkaman nga rod mga la iti dengdengak iti bangkag. Ay, nasakit ti sa akak kat. Anay ko, ura siyak mutin. Na. Nasakit ti sakak. Ay, kasano nga rudan? Sa anak nga rudan nga agdengdag. Gumatang kalangan, iti tirsinan ni kagawat ko ng iti ilutom. Ay, iso nga agpad ang agsakit ti sakata.
Takanayon mo't ngamin akarne ti sinsindata. Patsimot akar ni ti makagapo. No, apay nga agsakit ti sakat ah. Di mo ka dinadlaw. Ano ka na yun ta nga agsida iti karne. Kat agpada nga agsakit ti sakata. Naira na lang ah. Apay kumaan na ira na ako nam. Ay, basta. Jack pay lakayat ti agluto iti karne. Kanya nga ron ti sidaan tangay dungaw. Ingka nga ron agnateng iti ipakbet ko. Nasakit nga ron ti sakat. Mare, adda ka di lamos alakom. Adain lako ni Mario at tilapia, maray. Kinamulda nga men, jay pupukan da. Husto nga rod. Ta saan kami na makasida iti karne kaninteng. Agpada kami mutin nasakit ti saka na. Nasakit ti saka ni Kapitan? Na, apay anas daw ka, maray. Adda ka di nakaskas daw iti imbagak. Apay ngay nga ada na pananda ka dagiti tanod. Di namat imbaga nasakit ti saka na. Anya, ay, day tamot ti imbaga na. Iso adi na kayat ti mapan ije bangkag. Kasano ang mapaniji bangkag, kat agduty mo dito barangay hall, maray. Saan mat nga agmalmalem ijay, maray? Mapan agpuros lang iti parya. Utong, karabasa, kanda dumapay anateng. Imbag man, tada kakasta mo layaw. Impamulak kadagiti babaros at tinangdanak, maray. Agsipuntawan pa ti kaanak ha, padak ang maingal. Masapul nga agridam tayo. Anya nga ti arami din tayo garod. Ibagam kadagiti padam at hanat. Taik kanyo amin iti sikreto a palabog dagiti umunag iti bedang. Ay, win ah. Palabugan tayo amin nga dilan nga sumrak dito yung kabilditan. Masapul saan ang maisagmak ti kabaranggayan tayo. Ay, win, matungpal ti imbagam, Kapitan. Darasin nyo. Agsagana kayo. Tana sa papay. No sa tayo lagunay, no adan dagiti managdakdakas. Awanin ah. Naladaw ton. Napanam ka di, inteng. Ay, inulbudan nak. Kunam anasakit ti sakam, ngem adamot napanan nyo kano, kunan ni marikwanan. Win. Masapul nga gunay kami, tapno saan ang maisagmak ti kabaranggayan. Aggunay. Anya ti kayat mo asawan. Basta diya kayat ang maisagmak ti kabaranggayak. Anya ka di nga addang ti aramiden nyo. Secret. Basta adang mi. Agsaga na kami kadagiti kakadwak. Tapno bantayan mi ti barangay tayo. Umay da nga taditoy. May mayatin aja nakasagana. Basta, da kami ti makaamu. Si kakadeng ti kasukat ni Kwarog. Saan, buyakat? Siyak lang ti sandi na kabayatan nga awampay ni Kwarog. Kasta ka din. Ay, kuna laki din no saanin nga agsubli dito ni Kwarog. Ada na panana nga magsublimat ka no. Napananda ka day. Saan ko nga amo ah? Ngum ko na nga napan kanumat imiliw iji lugar nga nagapuan dia kani Kapitan. Amangan mo't no nangasawa ijayan. Ay, mabalin ah. Ada makarbangan na ata, baro-garod. Ay na, panagkunakit saan ang makaasawa day jay. Sa mga raw ibagbaga nga mga sawa. Kunak lang mo't day jay ngam no kas jay na lang atok ma'am. Ha? Awan lat ang mukaw. Maray, anya ka diti addangar aramiden dagiti opisyalis, tapno saan amakadanon dagiti managdakdakes dito'y kabildatan. Adda kadagiti opisyalis dayta, mare. Adda addang da. Kayat ko amaamuan no anya dayta nga addang, maray. Dagiti laang opisyalis ti makaammo, mare. Jakto pa'y ammo nga asawa ti Kapitan. Nadala ko man ibadong kaw. Nalaing dayjay amang isingasayin no anya ti aramiden dagiti opisyalis. Ay, sayang laeng. Ta saan met nga iso ti imbutos dagiti tattao idi nagkandidato. Nagkamali lang dagiti nagbilang. Isuan na abak ni badungkaw. Nagkamalay? Ay, kaadwan na ang maabak a kandidato kat ibagadaan na saur kano. Wano, nagkamali ti bilang.
Awan mo tinapanagnakan no pud no. Pumanawa man lang. Nagdaytan, naikan tayo amin iti palabugan dito. Ibagayon to kadagiti ka barangayan, adi da magmagna kadagiti na ikan iti palabag. Ay, matongpal kapitan. Naibagami kahit din kadagiti daduma. Mayat no, amuda. Tapno saan nga iso dati mapalabugan. Ay, narigatin. Saan da arumwar iti rabi nga agmay siya. Kapitan. Arami din miti imbilin nyo, tapno saan tayo nga maisagma. Ay, masapol nga sisinublat tayo nga agrunda. No, adamadlaw yo sa bali asumrag iti pagbeddengan. Ay, umawag kayo adagos kadagiti kakadwa tayo. Ay, kapitan. Ay, nagsipot ta adda kano armas dagiti managdakdakais. Ay, isagana yo dagiti panakan palsiit yo. Matongpal ti bilin niyo. Ay, intangaro din. Tapno agsagana tayo. Kamamakmet no umay dagiti kunkunada at tulisan di takabangi bang barangay. Ay, nga rod mare. Adda ka no pulis ijay. Ang nalaing mat dagiti tulisan. Tanaruam da iti kabambantayan. Idinto tasan anaruam dagiti pulis asumang at ijay bantay. Ay, husto launay tako na maray. Nang runa no tay pulays ke dakkel ti tiyan na. Saan makataray amang kamat iti managdakdakes. Narigat ang makataray, tadakpal ti buksit na. Ay, kasano nga ta ang makataray nga agpaisaw tidakkel ti tiyan na apulays. Ay, isunsamot akanayon da pagjagingan dagiti pulays tapno bumasit ti tiyan da. Wow. Tapno napartakda nga agresponde, iti kakastoy abanag. No kayat yaw intayo mo makipagbantay. Tapno uray babae tayaw, makatulong tayo maut. Ay na, senyor kayon, kukumaray. Saan ang mabalain? Ado dagiti lalaki akadwa dagiti tanod kan opisyalis nga agrunrunda. Kumusta nga iti panagrondayo iti rabi enteng? Anda nalingod ang nagturugan may. Ang anda inwayat may atalay. Ano makutitimag na ke maguyon. Agunin mo dagiti lata nga ingkabit pe. Di makariing kami. Kahit, anya ti aramidan da, no makariing da. Anda ka idada apanakan palsiit. Nga ada mo nakasaga na abala na. Ay, kasanon no saan ama nagdakdakas? No aglanglang nga atulisan kun ada armas da. Di kaawatan atulisan. Anya nga agrup-rupa atulisan ako nam. Adamot na taer ngam tulisan gayam. Ha? Adamot na laad ang nasingpay. Agigam ka di iti paltukan agdakiwas iti rabiin no nasipngan. Alaman? Sa bagay, managdakdakas nga agpaiso ti agdakiwas iti rabi nga adda paltog na. Di may saday jay apagilasin ha. Aguray ka man, kapitan. Adain sa gana yu apanakan palsiit. Panaan kan palsiitan nyo kadi adagos dagiti tulisan. Pang self-defense day jay. Anyang arti aramidan yaw. Jak pa'y gayam na ibaga ka dagiti kakadwag. Numabalain. Tiliwan mi ida, ta idatag mi ida iti pulis. Kunaklakit din no panaan kan palsiitan nyo ida. Saan mo da? Nung ay ada mapalsiitan, wano mapanati matana, di maday. Iso adinamag kaw, tanangag ko nga men amang isagana da iti panakan palsiit. Talangan mo nga ima-ima kami asumanga. Apay nga awan ti danaw. Sapay makain inumak. Ay, pasensyakan inteng. Jak nakasakdo, tanasakit ti sakak. Kaasi akmat. Agrunda ak no rabi. Agsakdo ak pa itel daw. Awan tumot di kwarog. Awagam nga minan tapno agawi dan. Awan nga road signal itinapanan na. Uray ko mamano isapul na. Matawagan ko ma. Apay nga tamot day ta signal. Tagpili mo't iti pagyanan na. Isungarod. Awan mo matakan rik na nga magpili mo't ako nam. Ay, agpili ko nak Tadamot lugar ang napigsa ti signal. Adamot lugar nga awan signal.
Ay, agpadamot a lugar. Agrunda kami itong rabi ay. Itrangkam analaing tiruangan kentawa. Tani, may saka. Makaumay dapay nga ta, kat adda kayo mo't nga agbantay iti pagserkan nga umay dito barangay. Di tayo lamu Ang mga no dapat sa bali serkanda. Apay, bilet, tapno mabalin dati tumayab. Basta aganad ka. Nali, tay saganak ti bunang ko. No adda agbasak-basak nga umunag. Ay, makita na. Ay. Si putam Tano siya nga iti umunag. Kaya mga no tagbatan na. Agsao ka nga minadagos Angam no saan ka nga agsao, ay iwasiwas ko ti bunag. Ha? Oray anya di tanti matagbat ko. No saan nga agpakaamaw ti umunag. Agridam tayo, kukumaray. Isagana yu ti bunang yo. Tano adda umunag iti balay tayo, asaan nga agpabigbeg. Tagbaton tayon Asaek tay badang ken ati dug atabas ni badung ka. Isaw ti pan nakaarmas kaw. Di da kayo siguro ulyaw, ta senyor kayawn. Awan tirsina at akawan da, iti babalayaw. O, siyak ngay, adda. Isu nga agridam kamaray. Ang mga nukayat ng ulyan ti baak akas ken ka. Apay manen anapan iti baak ti saritaan. Ibagbaga lang ti pudnaw. Agpaiso mo ta baak ka. Baak ak nga agpaysaw. Ngam napintas, kan balasang agpay. Si Kangay. Taimbaga na ti pudnaw. Aguuni dagiti lata nga intali tayo kakadwa. Oro kapitan. Agsaga na kayo. Libatan tayo ida at tiluan. Kapitan, libatan tayo. Sige. Aglingid tayo. Saan tayo agpadpadlaw? No, adya saan nga matiliw ngay. Pakulan min atap no maturog. Taag urok pay. Kantalian tayo ti imima diyaw. Pati lapayag di akid di. Anadan yaw. Tapno idatag tayo iti pulis as si bibiyag. Uwin, kapitan. Ay, agarudok tayo nga umasidig iti ayanda. Uray, taadu tayo mo't. Sige, kapitan. Adya kami iti likudyam. Ay, kablaawan da kayo, kapitan. Nagbaligi kayo anang telew kadagiti managdakdakas. Awan iti pagdanagan tayo pa. Inala idan dagiti pulis. Naalibtak kayo, kapitan. Ay, ada kumamo ni badungkaw, tapno nakipagtiliw kumamot. Noon niya mo napanandakan ni Kwarugat, awan da pay lang. Sana bale, tauray awanda, nagbaligi kayo anang tiliw kadagiti managdakdakas. Ay, kablaawan kayo inteng, ken kadagiti kakaduam anang tiliw kadagiti managdakdakas. Basta siya tagunay, walang palpak. Kasta ti kapitan. Good job, kapitan. Ken kadagiti tanod mo. Saludo kami kada kayo. Ala, sige. Didon, tinagibusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maturog ni Uncle mo niya. Wala. Napuyatan nga, main. Panayon mo tama. Maturog. Makaturturog gayam. Payadamdamagam. Makitkitam na ito'y nakabulsa kanya. Ha? Arak mo't na ita. Agpatpat nagkami manay nga agiinom di talaod. Guaraw. At danto man ang nagdidinano gain. Ay kagagangay na.
Mabalin kayo nga aginaw, ngam saan kayo kumanga agaapa. Dahil tatijak masigurado, Kwaraw. Binilin na kami ni Uncle Kaw. Anya timbilin na. Sigurado ka nung awan agaapa, nang nangrunay tirabi eh. No kaya't mau, umay ka, takaduain na kami nga ginaw. Ay, saan ang tataba daw? Ung tanak ni Uncle Kaw. Apay, mabutin ka. Kahit nakaturog mita ka na yan. Nakaturog jay may sa amatana. Ngam nakamulagat jay may sa. Agsipsipot latta. Ay, diyak mamatay. Adaya magkasta. Umay kakiday. Anday, ayan nga ni Uncle Kaw. Ay na, mangan kalatan, ta nakaturog pailaang. Nakaturog iti pimanawak. Aging gaita, nakaturog pa ilaang. Ay kat mariing, numarik na tibisin na. Sa bagay, mawatak ni Uncle Kaw, tanabanaw. Ay, asino mat gamin ti saan ang mabannog, iti kastoy klase ti idadauluan na a barangay. Mga anak ko nanday. Tamapan kami manan agronda kadag iti tanod Kaw. Sigurado nga dumanin tinabartag nga agaapa. Chip! At agditin nanog iti laod oh. Inanawang ko Ay, saan damot apanawa, Chip? Sino dagit ang agditin nanaw? Datataba daw. Nagrigat nga nawaan. Nagpigsa. Agiwalain. Ingka nawaan tas ikati kabuting na. Sige, mapahanak itay. Kunamlan na, sino kayo? Tumaray kayo mo ilagayam. Takrot kayo. Tataba daw. Oy, kalaban! Kalaban! Ay, sana kakalaban. Sak ni Kwaraw. Ay, lumaban ka! Ay, sana ka lumaban. Kaya mo, taglaban ta. Sana nga ro kalaban kunak. Agsarita talaing. May nagbalin na kalaban ka. Isong aglaban ta. Umayak la ganawa. Sino ti anawaim? Kuna di kadwa katanaw, da makiap pakakanaw. Umay nakanawain na. Win nga raw, di sungay mayak. Kunak mata na dakas ti makiap apa. Ta sino ka amang diktar kanya? Sak nga ron ti chiptanaw, da rumbang amang mintinar itilinak ken kapya. Sana ka mabutan king ka. Isardeng mo man ti makiap apa, tataba daw. Sabi nga sarding ko kay. Ay di naman surwan si kakwarag. Nagawit ka nga ro da, hintay ka maturaw. Pagawidin na kideng, kakaya't ko pa nga rin wala-wala. Gusto nga ro da. Kagawan, asino di nagpuka-puka wi dirabi eh. Jack nakaturog. Ay, nangagmumot gayam. Permi at tinataulan dagiti aso me. Ay, bayam, ta, damaga ka ni Chip Kwalog no asino dahi ta nagpuka-pukaw. Mano arabiin akas ta kagawad. Jack mo't ko magreklamo. Rinabiin mo't tan. Apay, saan nga ta amang mangag ni Kapitan? Kasano amang ngagnakat nakaturog maut. Makaturog lat ta. Oray no dagpuka-pukaw. Ala, bayam, ta ibaga ka ni Kwarog. Kagawad. Amamom ka din no asino dahi nga agpuka-pukaw. Ay, Jack Amaw, isungarod adamaga ka ni Kwarog. Ibagbagada akatatalnaan dahi ti a barangay. Ngam saan samot itan. Napuyat kami ang nagrunday di rabi ay kagawad. Talaga ka day ngagrunrunda kayo kadagiti tanod ba? Una, rinabi kami nga grunrunda ta iso tibilin ni Uncle Kaw. No kasta, amom no asino ginagwala idirabi ay. Ni tatabadong tinagwala. Ay, isugayam. Apay ang nagwala. Kas dyan namit numabartak. Nagiinom damanan. Saan nga ro da paanawa? Ado akabaranggayan ti madisturbo ti turog na. Imbagak nga ro kan kwa na dayta. Kat, hanya nga iti sungbat na. Awan ka no ti kabutang na. Ay, nagturad matan no kasta. Ay, saan ang mabalin nga agnanayon akastoy ter aramidan na. Ay, iso anas ka na pagbagaan ni Kapitan. Maray, apay ngay nga ta, nga ijamatan balasiw ti pagpagnaan ni Marituyang. Mabain siguro. Kita man ni, dayjay na, katlingling-dan na tirupa na itipayang. Apay ngay, amabain. Kajay ar-aramidan ni Kabadong, Ti panagwala-wala na, iso amabain. Ay,
Talaga gayam ani pari badong tagwalwala iti rabi eh. Wan maray, isoti ko na ni Kuarog. Iso amabain ni Marituyang iti araramidan ni badong na. Ay na, ura asi inumat no kasta ti asawam, talaga amabain ka. Apay nga ta, Maray. Apay nga ta, akas jay ti araramidan ni pari badong. Kasta na mo da talaga. Permi mat nga awan babain nan. Nay, dayay ni lumabas man ni Marituyag. Ngam, ijay mo't balasiw tinagnan na. Ay, aguray man ta ayabak. Marituyang! Ay, Maray! Apay nga ay aditamutan balasiw ti pagpagnaam. Nay, pasurutan ka mo, Maray. Ay! Marituyang! Ay! Tumalyaw ka mo't Maray! Marituyang! Mabainak ko kumaray! Da kayo lang di agistorya! Ay, Marituyang! Agmirmirienda kami! Umay kakit din! Mabainak lata! Apay, di mo kaya ti makimirienda? Ay, adapay ayan na batay. Nya doa. Iso sige, agmerienda tayaw. Ala, umayak man nga rod makimerienda. Wen, Maray! Ay na, Maray, madamag miman. Apay, amabain ka kada kami? Ay, kwa ngamin, Maray. Anya ti rumbang apagbain na Maray. Ako kumari tayo Wen nga rod, ibagam, no anya ti pagbainam. Ni nga rod badong ko. Agwala-wala iti rabi ay. Kat ado aka aruba ti agrikriklamaw. Ay, wud, Maray. Pudno day ta. May sak di taan nga agreklamaw. Jakpay mo't ngamin nangag. Apay, talaga anapig sa aya. Wun Maray. Kas lamang karkarit latamot. Ay, jak amunoan niya ti rumbang nga aramido. Mababain akong apermay ko kumaray. Na, mabain ka apermi ako na, Maray. Ngam insupot mo mo't amin day tanabati atin apay. Ay kwa. Imbagla meriendaan ni badong ka, Maray. Na, insupot mo mo't amin ang Maray. Ay, talaga gayam ama nagbabain ka. Badong! Badong! Ayan, Mau! Nakaidak! Kita man. Oray arte ka. Ken kanayon ka nga agwala. Inyalaan kalata iti tinapay a meriendaem. Ay katuwa na, dungdungon na gayam. Iso nga isardeng mun ti aginom ken agwala iti rabi ay. Way, ni Sardeng kaon. Kasta tapno saan akon amabain kadagiti tattao. Nang rona kadagiti kukumaray. Itimplahan na nga raw, diti kapay, kapag isawsawa da ito tinapay. Sigay, ngam na jay saritaan ta. Isardeng mun ti aginom. Ken... Way, ningkan, nagadupay lasaw. Ningkan, ta makakapkapi akaw. Anya tinagsaritaan nyo kan ni Uncle Mau, Kuarog? Baga na anaskin ka no, mapasardeng mi ni tata ba dong agwala. Kan agpukka-pukkaw iti rabi eh. Kait, anya nga iti insong bat Mau? Wain ko na ka. Ang antay. Diyak amaw. No kasanumi apagsardengan ni tata ba dong iti kastang haramid na. Apay, kabuteng nyo ayan ni pari ba daw? Ay, saan mo ta? Apay kumakabutang mingay. Anya pa'y ngay ti ko na ni Uncle Mau. Imbaga na naturida ka now. Apay, pudno aya, asaan ka anaturad? No isuti ko na nakatuan Aya, ay kuna ni Uncle Mau. Saan ka kanumat anaturad? Ay, awan no saan ka anaturad. Talaga asaan nyo ang mapasardeng ni pari badong nga agwala-wala ken agpukka-pukkaw iti rabi eh. Apay masapul ang naturida tay. Wen
Nasken anaturad ka, Kwarog. Tapno mapasardeng mo dagiti aggulgulaw. Sino tinaturad? Hoy, sika! Naturad ka! Siya, Katuwa na! Sika! Sika tanod! sana ka naturag. Nagkunamot kan ka naturadak. Kunak man no kunada basta tanod naturad. Ay, agul-ulbod dyan ang ibagakan ka, tataba daw. Agbirbiro ka kay, titi naturad na kalaban ka. Jay kayat na nga pinatay kami. Ay, ingkagbiro ka jay. Sika ngay! Sana ka rin naturag. Kan jakpay ka timatay. Umay kagiday, taday. Makadandano kak manay. Ay sus, imustranan ti bumukseng. Umay ka na! Aguray ka dito, itata. Tama pan ko yaban ni Chip Kwarog. Darasayim, taday. Kayat kaunti dumanaw. Chip Kwarog, Aw, apay? agner-nervyosa ka pirme. Tani tata ba daw? Aghamhamon manen iti gulaw. Kat kunak asa anak naturad. Anya? Kunak asi ka tinaturad. Naglukukan? Apay asyak timbagam? Kat asino nga itibag ang naturad. Si kang arot ti Chip tanod me. Di si kanti sumango kini tata ba daw? Ay, nagrigat ang tikas tawi. Mapasubo man ang dataaw. Umaside ka na dagit tinaturad. Siya tinaturad. Kuwarag, naturad ka? Wala na. Anya pa yung araw. Napasubo akaon. Ang amsakbay ti amin. Kasarita ka pa nga umuna. Anas kan nga isardeng maun ti agpukka-pukkaw ka nagwala. Yakayat, laban ti kayat ka. Pinatayan. So, umasidag ka nito. Kwa, Jesus, layatan na ko ni ti Danaog. Sige na, dumano ka na. Nagpayagan. Sa bagay, kunamot ni Uncle Kwa naturida. Taita si Danog, Mau. Ayun na yan. Makapakatawa ka may kwarag. Sabay nga, saan namot anarik na ti Danog ka, oh? Siyak mo tita ti dumanaw. Tamaraman ang ti Danog tilakay. Ay, aguray ka ata tabadaong. Mabit lang. Sabi apagurayan na. Kit makadandanog ako. Ay, nalisya ka. Nalaingak gaya ma. Wine, nalaingak, naturidak. Siya, timang ibagbaga. Iso, narik na ng tidanog ka. Naturidak gaya ma talaga. Ay, kaya't mo tapasaron ma. Ay, gusto mo na. Ay, agawin akong kwarag. Ay, nagsakit gayam ti Danog, Mau. Nagpiksa. Badong, kunak man numapan ka manen makiinom, kat agwala, kan agpukaw ka manen inton rabi ay. Nagkunamaking ka? Apay ngay abakbaklayem mo day taaradom. Mapanang arod ijay bangkag. Delikado ni Kwarag. Nagturad kan nadagsay na talaga ti Danog na. Adamo gayam kabutang mau. Lapsan ka pa'y Kwarag. Papanam, tatabataw. Ijay man bangkag. Awanan ti agi inaw. Ay, sanay. Diyak kaya tayo ti aginaw. Nakaringgaya man ni Uncle Kao. Unak nun nakaturog pa'y laeng. Nakaringain. Inton rabi ay. Iso ti kadwa mi nga grunda. Ay, wine. Nasking nga grunda kayan. Taado dagiti naluluko amang martag. Saan ka kadi amay sa kadakwada? Ay, sanay Kwarag. Good boy alakaya kaon, Kwarag. Very good. Good boy, alakay. Ay, tatabadong, di ka agin tuturad. Taday ta, ti pakaisagmakam. Litlikam ngamin ti uminom iti aran. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jun Rep.
may sapay asagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengat. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket syempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Badaw, intaman kit di alaan ti buryas nga ipataraken ni Pilo kanya. Imbag man tay kan nakatitarak na. Ado, may timabalin na bugbugan na kananda ki idi ah. Una, taado ti balang akamuti ijay turaw. Masakupan may ni pare inting ijay. Oray masakupan da, di damot makan ti balang akamuti. Saan ka di nga damot baboy ni Maribanang? Uray adda, agin na kami amapan mangala. Wen nga may pakadampay mo't ah. Ang mga nod na may bagana. Oho, di damot makan ti balang akamuti kuna lang arudan. Mangala aktulatan a. Anday tan ti baboy to yan. Duwan, ti pa ka na maburyas. Ay, adamot laangan tarak net aburyas. Sapay nangina itati baboy numalakaw. Nagamangalan iti bugbugan. Kadaramidag iti bangkay. Ay na, adda busbusisi kan balangag dit asideg. Isupay latin nakalaog. Tadtadam iti napinaw, taburyas pa'y laing dagita. Tamo nalakada akanay. Wen, danag mun aya. Intun sumarunong agbugbuga. Ijay tunturod tinak pangalaan iti bugbuga. Ngam ipakadampay nga muna iti aking kukwa ah. Kanunlat baboy, ipakadapay. Ay kitwo na. Apay, di ka mabay. Noon daw may iti pagkalkalyam. Kit di mo magkukwa. Ay na, kanunlat ti baboy, pagtaktakak pa'y amapan ipakada. Kit rumbang laing ah. No si kamot sa alayan dati mula na. Agriri ka bay. Saan nga ron amula tinakalaan? Balang mag, idi pa'y laugma amula dagita. Buryas samot dya awit ni pari badong idilim mabas itay bigat, mare. Un maray, impataraken ni Pilo day dya aburyas. Ay, adamot nga rod pa kakumikuman na nga ibugbugan ah. Un amaray, adumot dita ti mabalin nga alaan nga ibugbog. Tapno mabibiit, lao kammet iti feeds. Nanginamot ti feeds maray. Ano saklaangan tagbugbaw? Adumot ti mabalin nga alaan nga ibugbaw. Adaw ti kangkong ijay talon. Adda pa'y balangag, ngalaw, busbusay, ken balang nga aba ijay waay. Angem ti saludsod, kayat nga tati akin kukwa nga ipadawat. Iparit da kaday kat nagtubo lang mag. Wen angem adamot baboy da apakananda, mare. Kaadwan kada tayo ngamin dito kabildatan, ket adda baboy na. Datan sa lang ti awan baboy na dito'y kabildatan, kagawad. Unsa, kwarog, makumi-kumakmat ngamin nga aglakaw. Uray siyak, makumi-kumakmat ngagpasada iti tricycle kaw. Mabalinta mo ti agtarak ni iti sa balay. Di saan ang narigat atarak naun, kas kumaiti kuniho. Miyaramidan lang iti kulungan na. Sa pakanan iti ruot o dalpasaun. Ayunan niya. Dapay magatang akan ng tikuniho a fage. Agpaarami taktuman mo't iti kulungan ti kuneho. Agtarakenak iti kuneho. Padasan taman ngagpaiso kagawad. Nagtarakan da iti babawi. Kuniho mo't kadata. Agparamit ka nga rod iti kulungan ti kuneho. Ilakaman nak agbayad aktukan ka. Sige, kagawad. Dua kulungan, ti paramid ka.
Umaya ko mamangala iti kanan ti baboy ko ang alog. Angam inalam matay. Di mo ko na nga ipaidam mo ti ruot nga inalak iti talon niya. Ada ngamin mat baboy mi, nana. Iso ada kami kumamot ti mangala iti ruot ti talon mi Kanan mat ti baboy mi. Malasan taon. Ruot lang, iparit mo pa. Ruot lang agpaiso. Angam taraon mat ngarod ti baboy. Na, sao ka pa'y lasaw. Ibuat mo man dito kargak ta mapanakaon. Makaibubuat. No di mo maibuat, ibati mo takukwakon. Ruot mo ti talon mi. Naglalay nga mon ngay. Siyak tinang kumpay, alaan. Ingka nga rudan. Saan kan ngagsubsubli dito talon mi amangala iti ruot, nanatuyang. Imbag ka na sabat ka, tatabadong. Pakibagaman mat ka ni Nana Toyang. Tasaanan amangala iti ngalog kan busbusi iti talon mi. Takanan mat ti baboy mi. Apay, may nangalay iti talon niya, basang. Wen tata, adda ngamin baboy mi. Kat iso lang tinamnamak nga ipakan kadag iti baboy. Mala, taibagak tuking ko na, basang. Ay, agyamanak tata. Imbag pa'y kan ka, tamakaawat ka. Ang ninanatoyang. Ay, Mala, pasensya mo, ni Nana Matuyang. apay tata, awan ka di tiruot, ijay talon nyo? Ay awan, tangkeg ti talon may. Agring-ring natin Nagango amin ay, naruot na. Maray, anya day ta nakasako asinusoon mo? Magduduma aruot abugbugon maray. Adda busisay, adda ngalaw ken duma pa'y amabalin nga bugbaw. Nasao kanyak ni Berta. Ano mabalin, saan ka kano nga agala ijay talon da? Takanan kano ti baboy da, maray. Na, pati ka di ruot kat maiparit itan. Saan mat ko maiparit? No saan da nga ipakan iti baboy damat, maray? Ipaidam da kidan, ultimo ruout. Dagitay ngamin awan baboy na ati pangalam itingalog kadabus-buse, maray. Ay, basta mapanak ijay talon, no da nakita ka kitalaag. Ay, agririmot nga ro dagitay adamo baboy na. Ay na, bayam idang agriray maray. Pinartakan ati agala iti kanan ti babaw. Ay, jakmet umanugot iti dayta akapanunutam, maray. Danti kulungan ti rabbit mau kagawad. Impan kundi ta sikigan ti balay mau. Alaman nga rod, kwarog. Ibagam no kaano ka amapan gumatang iti tarak na tagid dan ta amapan. Wain kagawad. May mayat no agiddan ta. Tapno makatawar ta. Ay, imbag ti rabbit, tanalaklak nga si kaswan. Saan akas iti baboy ang nagrigat nga si kaswan. Ado pa'y ti kanan na. Dakkel mo ti mapaglakwan da, no ilako dati baboy da. Wan matkit di saan ko mat ngamin amasangaw? Nagpadaan tan sige, intun bigat. Intan to gumatang iti rabbit ta. Dagasin nakto no bigat, taglogan na kiti tricycle mau. Rigla daw kagawad. No makagatang ta. At damat makunan at arakin ta. Kat saan tan nga umapal, kadagiti adda baboy na. Na, nagmayat abuyaan ti panangan ti rabbit. Kasla ay ayam. Ngarod kagawad. Mano ka di tigatangam. Mga laak man iti dua pagasawaan. Ay uray sakmait. Dua pagasawaan matigatangay. Maglangay gatgatangan iti fides. Kan iruruutan no masangaw. Uray siyak mat Mangrutak lang no masangok. Igatangak mat iti pigs. Wain kagawad. Basit lang mati ka ng tirabay. Isumat. Medyo dakil mati kalakyan arabit Mayat dagito yan. Nay, nyangay dagita nakasako nga imot, ma'am. Katla na dagsin, ma'am. Ay, balang akamuting kahoy. Kahit impakadam iti aking kukwa. Balang lang akamuting kahoy, masapol pa nga pakada. Ay uray rumbang ipakadam. Numapan ka agbasak-basak iti basakupan ti sa balay, ipakadam mo't Adulamay, nagadulakit nga mumon.
kumaa, numula tinalak. Ay, uray nga raw. Ay, nagrigat ka laka makaawatin na ya. Sika ti adula ti amuna, nalaing ka sumao. Ngam, saan nga ta makaulaw? Day ta kamutay. Anya makaulaw, maulaw ay amot ti babaw. Apay, taaw tapno maulaw. Chip, anyamat tinakalaglag pa maanagtarakan iti rabbit. Nagtarakan dagiti daduma iti babaw. Agtarakan akmat iti rabbit, John. Ni, mayat nga agpaiso ti agtarakan iti dingwan. Ngam ti agtugtugaw latan. Apalak nga ro dagiti addatarakan na babaw. Nagrigat mat ngamin ti agtarakan iti babaw. Tagpaspasada akmat. Sa bagay, ti baboy, masapula padigusan nga inaldaw. Ti rabbit, saan? Ad-ado ti kanan ti baboy. Ti rabbit, basit. Kandakal ti puunan, wag tarakan iti babaw. Ngam no aglako kamay, dakal mo ti paglakwam. Husto ka, Chip. No awan ti dakalapunan, agtarakan langan iti rabbit. Wan numanaw. No, Jack, agbidot. Kamu ti mananday taimat mo, nana. Ibagam kadimanan akamutim daytaw. Di ta masakupan mi tinaggapwam. Sigurado adi ta manan tinangalam iti kamote. Saan mo mat ngay mula? Balang akamuti daytaw. When tinaktakaw samot amin ti ipakpakan mo iti baboy mo, nana. Anya at linakaw. Aglisi ka man kit day tamagnaak. Sige, nana. Ipakan mo amin dagita kamote abalang ka dagiti baboy mo. Kita man no dumakkel da. Umapal ka laang tadakdakkel ti baboy ko ngam ti baboy mau. Ngam awan ti tinakaw ko nga impakan ko iti baboy ko. Ngam da kayo, nana. Puro tinakaw. Maray. Anya nga ije nakakulong atarakan ni Marikwanan. Rabbit, mare. Ik-ikan na itiruot nga inala na dita igid ti kalsada. Imbag man ta kayat na ti agtarakan iti rabay. Nagbabasit atarakan. Imbag ja adataraken na ngem tay awan. Uray ni Kwarog, adamot rabbit na. Diyak kayat ti rabay ta nagbabasit. Sayang ti banaw. Apay kumaasayang ngay. Babasit dapay ita, ang dumakkel danto. Ngam saan adumakkel akas iti babaw. Dadakkelan dagiti baboy kaw. Dumamot at baboy iti rabbit, marituyang. Dakkel ti puunan iti baboy. Idinto tabasit lang ti puunan iti rabbit. Ay, iso adyak kayat ti rabay. Pagbanbanugam lang. Anggam saan mo't amakabannog? Saan mo mo't apadigusen akas iti baboy? Manulang akilaw ti karne ti rabay. Katawaan kit din ni Marituyang tirabit ni Marikwanag. Tabay ang katawaan na, antay. Nagbabasit ka now. Manula ang kanumot ti kilo ti karni ti rabbit. Uray tabasit matipuunan na. Jay baboy na. Adaw ti kinapa na. Tagal alalatan iti bugbugan na. Di na pa ipakada. Ay, saan na nga ipakada? Tako na aruot laeng kanumot. Saan kanu anay mula? Ruot lang nga madamot baboy ti akin sakop iti pagalalaan na. Day takot nga rod, ang amumutan ni nanam atuyang. No daduma kat saan nga umno, tirason na. Apay nga di baboy to yan. Aglablabutan mo tintingiwad Agkusay-kusay damit tayo. Ha? Apay ngay, anya tinapasama. Lima basak itay iya kulungan da. Nakita ka kasjay damit tayo. Ay, hintaman kitahan ba daong ang mga nuad damot ng lukaw? Ay, Anyaya tintin mo akin nanda. jay binugbog ko abalang akamutay. Ay, mga nuad na makaulaw akamutay. Anay lao. Kasta nga ta, ay sayang ti baboy ka. Ay, salbag na niya babaay. Asino a babae? Jay salbag a babaay Apay adi na imbaga a makaulaw gayam ti kamutay ngay nalak iti masakupan da.
Ay, jay laki di makaulaw akamuti dahi ta imbugbog mau. Naulaw ti babaw. Ay, darum ko na niya, babae. Agsango ka may kini kapitan. Gaputawan ni kapitan, siyak timbagana amang sango kada kayo. Ala, ibagayo man niya tinapasamak. Tapay apabasulam da ito'y atao. Di tinapasamak iti baboy mo, nanatuyang. Kasanaw, di na matimbagbaga ang makaulaw ti balang akamutay kagawad. Saan ko nga amo ang makaulaw ti tinakaw na? Napanangala adi na impakada, kagawad. Saan mo mat nga imula di kamuti a balang? Na, uray saan ko nga imula Tamas ako, pak tinangalaam, nana. Takaw mo't lang dayjay, tadi mo mo't impakada. Saan ang maibilang atakaw? Ta saan mo mat amula? Napan ka iti masakupak, adi mo impakada. Sa maysa, anya ko mga iti basol ko. Binilin ka aya amang pakan iti kamuti iti baboy mo? Basol mo, ti saan mo apan ang ibaga ang makaulaw ti kamutay? Ala, huston. Sika nanatuyang, trespassing ti inaramid mo. Tanagbasak-basak ka iti masakupan na. Mabalin ko nga idarom iti trespassing, kagawad. Ket awan basol na iti napasamak iti baboy mo, nanatuyang. Sika ti akid daw iti pamakawan. Gaputa trespassing ka, iti masakupan na. Anya, siya ti may nagreklamaw, tanagkuri paspas di baboy ikaw. Ita, siya ti dumawat iti pamakawan. Ayan yan, siya gayam tinagbasaul. Ay nanatoyang, madingamin ti agbasak-basak nga agala iti saan mo ako kwa. Balang man, wenno saan. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Kyle Ignacio dita BGH compound. Ala sigay! Dito ang tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.